Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu. No be hollirta non ko peda walle goki ay ko tumandu awti wosindu jakka. Mi nani ko wi don ko fo ko gonga mi do asimi. Yennu no général Mamadi Doumbouya e gouvernement makko fo 2022, 2023, 2024. Minni 2025 je change. Don si metti goddo yontigi walo maya sabuna gonga no satti namo kala yidi gonga kan. Mi nani boyno ina ko kambe woni fiya. Min kadi ko mi woni fimo sabuna sanani pay kusare wana leggal lesa darna ko tuma mi woli wosi goddo jento kono mi si gonga wali ko gonga burani mi fenande mi do yidi leño langol mi do yidi gonga kan kono hande kadi e de hitande 2025 kudo mi wallata pullo ha o maya mi walla pullo ha o hisa auto katawi Mamadi Doumbouya le 5 septembre 2021 wana kulle o wari goy kapale tipe ko pale se kutureya ko yimbe bibbe yimbe wari ha onangi Alpha Condé o lami ay hari dum don no arranger ngel fo en kellanno mo le 5 septembre sikku deme o jetta lam ngu joni tay tawden c'est pas le cas watude mo gagno e der duubi tati e le binay tawden ko waru hore ndem buri buudude ko piyede ndem buri duudude ko lettede ndem buri duudude haldude fottude ye sansu waden doy ko gine fo woni wadde kon doy si tawi non ko sabu dum don won mi yennirde ma won mi aybinde haray mi tiwi parce que dum sanzata ko yeso woni kadi ko fokkitiri menen goddo intimidata men parce que mi nyamanale hande leader politique jo hay sanfara na fi goddo min goddo yobanta la location ma nyammina la min on yiyanta mi do nyamude mi do yarde donc mi nani don mi jotuni do ngola on mapike parce que gonga kan hewti le moment est venu kala wondo activiste jo ma andudo ko blogger jo yontigi hewtiti lagini tawde activité ji e walli ali uba ha o nangam hande o sokama ondo yalti min nawno mo lindiri lange Doumbouya goy min e Doumbouya me yidino si mi arti kad mi jodi ko mi wadi ko ika kadi j'ai décidé de changer les stratégies et ça c'est fini encore on va mude hare ko jama on be du nedi fino be dadira fino be hisira donc so yon wadata dum on yey ko arta ko du wadi mentori sukabe kala famugol Allah wadi be fami joni ko yeso fokkitira kala tawdo wonana dum don kanko ko aranzata mo ko fulbe be warete ko piye soke hara yontigi jokku enen en décidi défendugol gongaji din défenda valeur ji din défenda fino teddungal artira ka leñol pullo futa kala lando arde lagine non kala lando lami do lagine be gera e gerete be fo habe waddindira mo leñol pullo futa hara ennemi makko zire ko pullo futa asitay na du wonno intention makko jonno en haldi en fotti enen kadi ndaranen hore men tafi goto waru on temedere suraw be inni non ko boyda wajade hudado ko ka haduda modon ko don o nyallata Mamadi Doumbouya ko France iwri ari lami lagine sibbe men jelo woni France wonbe wadde to manifestation ji hande be woni hay les honneurs ma goddum fenande donc ko welata yimbe ben ko ya wowu ko aranzata be ko wana ko aranzata luttube ben ko dum non lanni wadugol do goddo leadership arana o leadership c'est terminé min non mi hulata yennede so yenniri ala sabu Doumbouya ara on jarama ara ko angal mijitare mom e angal faamu mom parce que gonga kan hewti ko fetti kon 2025 do ko fekkata kon 2025 do donc si ko fetti dum ko fetti kon fetti 2010 en jangi fetti 2015 en jangi fetti 2020 en jangi do si ko dem jaba men jotto do nugo yalte ware dum yalte dandon yalte fer don kadi dum c'est terminé si tawi ko dandata pullo futa so wi vive Doumbouya pullo futa fo wi ay vive Doumbouya fi yo dadu o danda tanke himo il der leydi lagineri ara dum wassalam donc fu sala ko mi huli ala kadi ko yiltitirta mi bawo ko yeso woni ko men fokkitiri on jarama